Imenice. Imenice su promenljive reči koje označavaju bića, predmete, objekata predmete stvarnosti, imena materije, pojave u prirodi, apstraktnih pojmova. Gramatičke kategorije imenice. Rod, klasifikaciona kategorija muški, ženski, srednji, prirodni, i rod može biti prirodni i gramatički. Prirodni kao pol, muško, žensko, a gramatički bespolna bića i pojave. Druge broj, gramatika kategorije je zasnovana na uočavanju jedine, odnosno množine. Knjiga, knjige. Padeži, gramatička kategorija koja označava odnose među rečima u rečenicima. Nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental, lokativ. Znači, u gramatičke kategorije imenice spadaju rod, broj i padež. Funkcije imenice u rečenici. Osnovne funkcije su subjekat i objekat. Marko šutira loptu, Marko je subjekat, lopta je objekat. Ostale funkcije imenica, to je predikat, atribut označava da opisuje nešto. Na primjer, lepota devojke, devojka povede kolo. Lepota je atribut. Priloški odraz za mesto, voćnjak je iza kuće. Priloški odraz za mesto je iza kuće. Znači, osnovne funkcije su subjekat i objekat, a ostale funkcije predikat, atribut i priloški odraz za mesto. Podjela imenice prema značenju. Postoje nekoliko. Prvo je zajednička imenica. Kuća, pas, majmun, na primjer. Druga, vlastite. Sva vlastite imena koje počinju velikom slovom. Gradine imenice. Apstraktne ili misaone imenice. Zbirne i glagolske imenice. Znači, zajedničke imenice, vlastite imenice, gradivne imenice, apstraktne ili misaone imenice, zbirne i glagolske imenice.